Kalau ke ban pendek pensa ke jeng mujing perkat jangan ke pateng membenta bat ki pateng ki panangwan. Nama raka katnya terik unaitung arajar arpusau ke himanong klau ke badai gawen ki hima ke belapen mi ki klauat bat kamtam yu pa iem tirot sings iem. Usiem bersipau ke himanong klau. Laple ya ke tirot sings iem Museum and Cultural Center of Indigenous Knowledge ya ke balatai de ketenat arts and culture jang ke Sarkar Meghalaya. Ya kini ke pa iem tirot sings iem Museum lawan ban pli pat ba do ba pol lengdo Menteri Ketenat Arts and Culture Kum Kongsan ha kejing dan lang uba met ba lengdo MLA Kemairang uberu Chairman ke State Planning Board uba FR Karkongor Principal Secretary Ketenat Arts and Culture uba FM Dupt Secretary Ketenat Arts and Culture Didi Shira Director Ketenat Arts and Culture pa PM CM Lie CM Kehimanong Klau uba Ket Bokwar Saudara Senong Nong Klau bat kiwe ke officer bat ki Menteri Kehimanong Klau la ban kedau Baya kena ke museum, latai dekat Ketenat Arts and Culture hak jinglut ke belakot kumbaar poin san kelur tengka. Ya ke belamang tengkaru da Ketenat Tribal Affairs ke Sarkar Preng, naruk kisnem badanglong Menteri Rangba u Dr. Mukul M. Sangma. Banamar kijing ak babun kiliang kumta syamlala ban pendep ya kene ke museum. Hendrai deh kene ke lengku snem sengiap ke basispa prap kundai, jong upa iem ke himanong klau, lala ban plepat ba no yaka. Kumbala saki, hapok kini ke museum ki dan shibuan ki khana ki tiar siat ki tiar sanam belapadan kam do pa yam tirot sing siam hak pore kun tama persya ya ki spaido olie bat ki wi khana sapang ke hima nong klau kabde ki hima ke belam benanam ha ke jela nado ke jing temu sensyar jubor ki sipai pareng nado bela temu ban snai ke surak nasil het chadhaga deyo jing te bro baleng ba kini ke museum kan long kalat ban tip ke khana pateng la pateng bat ba ki nong wat benia kinyo ekjing tip kibabanya. Kani kasi kanong do snam ba lingku basis ba dai jong ejing rano jong tirot sing sim kadairu hakasin ke ba mingkong ba kerteng ke jong kanam ke jong kala su sing amtang hakani kari ke jongi Henry Shabaru Nilala menteri ya matur jomu hadaka pat ke Indian High Commission kal pempek ba kandon ke official program haka arfa tarik mentau benai kin la bele mentau singi na kata jogai syuti maram andrei kari ke bulong ya kejat menteri ke jongi ba nila ban sei ya kira crowd kum tirot sing but benda kapag nang ekran nangin akadeka center kabang lapli ke kandre trik Februari mata kasnya kibriu kile bantuzet jangan kesengi kare ke achievement ke crowd ya kejat ke jongi de ni kejing kersian lang kejing dan lekat lang ke jumpi bat berlong ni ke museum ka amdang ba ke bandon ya ki nong jengok yang ki research scholars ki historians ki tourist ki bapa ban ki shimbanda bagi orang experiential tourism bagi la ban man berjengok ya ke museum